کی اومده مرا؟ داته؟ اوکی. باز برم زیر کندگی مو کار بکنم. شوکا کندگی بکنم. آینا. لیتا داشتی؟ لیتا داشتی؟ آدم کمش کنه. Neresi kimse? Nerede kız? Bu suikastçıydı. Suikastçı. Assalamu alaikum. Kaç kası? Ne kası? Assalamu alaikum barодарам. بدون استام گیرین ان شاء الله که یک وقت سبشین تو رو میخونم ان شاء الله از صبرتونم جواب میگردونیم. تک 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 تک. السلام علیکم. روز میبرم. سلام علیکم برادر عزیز. این من هستم دکتر بهروز محمدجانش. تشکر زیاد. من میندور هستم که به نهایت برادران خوب و مهربان داریم. همه وقت برای صحت تحصیلاتی ما همیشه دعا هستند و میندور هستم که اگر تعداد ما یک هم باشد، اگر 10 هم باشد، چند یکی باشد نباشد، البته که آدم روش بولیده میکنه. وقتی که یک کس میگه که 1000 روز مبارک باشد یا که تحصیلات باشه یا که 100 سال باشه، این هم یک روح بولیده میشه. برام فرمانی برادر عزیز تشکر زیاد. میندور هستم. و راستی همه روزا چی کارهایی که میکنم برای شما میکنم و چی ویدیویی که میگذارم برای شما میکنم. من کوشش میکنم که ویدیوهای بمونم که مثلا طرزی باشم که مثلا با شما فهموندهشون آسان باشد. چون که دینا بیگم ما با شما وعده دادم که در پریمای فیلم میدارم. البته که در پریمای فیلم اومدیم. سلام داشته برادران استانگلی انشالله که از من میخونم. سلام داشته برادران. سلام داشته. سلام علیکم. اشور من است که سلام علیکم. سلام علیکم. علی جان و علیکم السلام. و علیکم السلام. سلام همه کسا. و علیکم السلام. بیلال برادر عزیزمو در نزد من قرار دارم. شما در کدام مترو؟ ما اصلا شخصا من در مترو خیلی یک چند جا کار میکنم روزگار. در مترو لبنان котельники و خیمکی کار میکنم. السلام علیکم. اکا زادر مبارک باشه. سلامت باشید. سلامت باشید شفا جان. میندور هستم. بنیاد میندور هستم. علی من است سودی برادر دکتر. و علیکم السلام. سلامت باشید برادر جان. توجیکم من است که زادر مبارک باشید. زادر مبارک بیارم. سلامت باشید برادر جان. اکا 100 ساله شه. میندور هستم. ما سعید زادر مبارک باشید دکتر. پیش از همه خدا همیشه سلامتیتون خوب باشد. در عائله‌تون تنگی و آرامی در حیاتتون خوشبختی باشد و همه طلبهای بلند زندگی رسین هیچ وقت در حیات شکسته نشد. بله، بهترین سخن کردن عمر سعیدов. من روز گپ حاضر همی وقتی که افیر وقتی سر کردم، وقتی که ویدیو گذاشتم در ویدیو خودم در یوتیوب کانال خودم، از سببی که بیمارو با زیاد شدگی هستم بنیاد همه روزا وقتی که زنگ میزنم از همون سبب کوشش کردم که یک کلینیک خود رو بکشم و من به شما دستگیری کنم که مقصد همین دستگیری من هست، یعنی به شما به پول باشه.
ما شما میدونید که همه ما شما توجیک هستیم و ملت ما ملت ما توجیک هستیم مسلمان هستیم. همه روزا کوشش میکنم که مقصد خدمت شما رو بپول کنم، ولی وقتی میشود که من نمیتونم از این سیرانو میشه که مبلغ در کار است، من باید همجور روم ولی نمیتونم. من با شما فخر میکنم برادر عزیز، بدون میتونم دستگیری کنین همه وقت کانال بدون دستگیری کنین، پادپیساتسیا کنین. قسم به خدا یگانه میخوام همین کانال شدن برای خاطر شما، برای خاطر که شما که مقصد شما بدون حساب دستگیری کنین. شما ما را بشناسید، من شما را بشناسم، مقصد دستگیری تو کنین. و از دین تا این روزا به نهایت برادران با من وقتی که مراجعت میکنم مراجعت های میشه که به نهایت برادران ما شما گردهشون در میکنند، یا که سنگ گرده دارن، یا گیماروی دارن، یا که روده هاشون در میکنند، یا که از بیماری استومات به نهایت از تمام دیگر بیماری ها تنفیذ میکشند. و همه من کوشش میکنم که تن شما صحت باشه برادران. التماس بدون دستگیری کنید و کانال دستگیری کنید. کانال از سال 2019 من کشودگی هستم و برای خاطر شما مقصد شما را دستگیری کنید. انشاءالله که اگر کانال من کوچکم که باشد تا حد امکان دستگیری کرده هستم. این مقصد شما را دستگیری کنم. التماس برادران. باز یه بار میگم که در همجا 15 نفر قرار داریم در افیر. ویدیو را پهن کردن گیریم، پدیلچه کردن گیریم. من یک اقدامی گرفتم که مقصد اقدام من چنین است. کلینیکا کشودنی هستم. در همون کلینیکا کسانی که بلیت ما را میخرن 5000 بلیت، کسانی که بلیت ما را میخرن 10000. این آدما وقتی بر من مراجعت میکنن میان در قبول جای کار من به پول توبتشون به پول کرده میشود. این آدما رو برای این آدما دیگه پول از آنها پول طلب کردن نمیشود. ولی اگر خودت میخوای که مثلا یک بلیت بخری، مقصد 2000 بلیت در نام 215 390 3268 رامون که در واتساپ نام فامیلیت رو مینویسید. ان شاء الله برام ان شاء الله که همین کارو من میکنم. ان شاء الله برای خاطر شما من کوشش میکنم، برای خاطر شما. شما میدونید که در تمام دنیا این مدیسین همچون یک تجارت است، همچون یک بیزنس است. مقصد خیلی من کوشش میکنم به شما خیلی خدمت خود رو برسونم. و در نظر به نهایت برادران ما شما وقتی مراجعه میکنن اوید هم بیماری مراجعت میکنن ولی نمیدونم کجا با کجا برن و کجا مراجعت کنن. و از اون استراخوکوی که شما در دست دارید، اون استراخوکوی با شما یکون آسانی آوردن نمیرسونه. ولی من این رو با آغاز بلند گفتم میتونم که مقصد بسیار برادران با من مراجعت میکنن. همین روز مقصد بر من 5-6 نفر مراجعت کرده هستن برای جراحی استومات و جراحی گرده، جراحی مقصد روده. التماس برادران بدون دستگیری کنین، همه وقت کانال دستگیری کنین. البته که امروز من زادروز باشم، برادران مقصد مرا دعوت کرده هستم و مویوری برادران هم استودگی هستیم. من می ندار هستم که مقصد خیلی برادران ولی بیا خیلی برادران داریم. من وقت در دستگیری من هستم می ندار هستم. اخوان در نزد من قرار دارم برادر مالشیر اکلشی قرار دارم و برادر دیگری از این ویلیون برادر. سلام علیکم کسا. ما همه وقت شما که سخن میکنم برای بیشتر. بله مراجعت کنید. سلام بازم سلام. شما بخیر شدی باشد دوستای عزیزی من و ابونچی دکتر.
امروز ما در خانه یک برادر قرار داریم. امروز بعد از گیری دوستا با روز زودروزی دکتر بود است قید کردیم. همه شماره بود دیگه خوش آمدید میگم در این فیلم شبمون. چون که دکتر قید کرده گذاشتم بسیار اقدام خوب پیش گرفتگی هستن. ما هم یک دو بار اعلان هم کردیم. چی گفتنی مقصد این نیتول که چخیلی میگن زبان کوچک چخیلی میشه نه فقط برای یک بازی اینه که در بازی که چخیلی که ماشین میمونن مقصد پول میمونن یا که ایگره بازی میکنن این ایگره نیست. ما برای که یک بار تفتیش کردم برو آمدیم دیدیم مقصد در حقیقت این بازی باید نیست. توفایی که برای خرسان شوی برای چخیلی گم برای یکون کسی که برای توفق سرفراز میگرده یا همش مالهای مدیسینگی توفای مدیسینگی یعنی که به زبان توجیکی بگیم توفای دکتری بگیم. بعد در بازیوش نه کمتر 50 نفر هیچ آمده مانده است. یک 50 نفر بود چی بود؟ 50 نفر و یورا 50 نفر اینا را موندگی هستیم. اینا را کمتر ما زیاد میکنیم ولی برای توبت های پراستاتیت اینوای گرو ما زیاد میکنیم. مثلا چیزی که هست مثلا برای فایده برادران میکنیم. بله از همین چیز موندگی ما مقصد یکم کس مقصد برای فایده هیچ فایده نیست. با خدا شخصا برای ما فایده نیست. من که مقصد مثلا برای خاطر شما همین کارو فکر کردم. شخصا همون به مقدار پولی که مقصد هست من خدا را شکر همه مایسا کارش کرده هستم. من افسون میبرم ولی برای من برادرم ما چی کرده هستم. خیلی که دکتر قید کردن خیلی دکتر کوشش کرده است در گذشتم قید کردن اینا میخوان مقصد یک کلینیکی شخصی خود رو کشوین مقصد هستن برادرای خیرخواهی که مقصد دستگیر کردن. کلینیک شخصی من نه این کلینیک همه ما شما برای همین برادرها برای موجیرو برای کسانی که مقصد نیازمند هستند. همین خدا اگر بیست فکر کنید بسیار همین ویدیو فیروی که میشه مقصد یک کسی دستگیری کنید و بیمار شده است و بیمار شده است و میمیرد و میمیرد همین دو مقصد پول جمع میکنن پیشی تقصیر دیگه پروفسوری روس یا دیگه ملت میرن اپریشن میکنن هم پول بود در اونجا رسول میکنن. مهنت این برادر توجیک خودمون رو برای دیا روس میکنن. اگر چی میشد که مقصد ما همون جون داشته باشیم همین اپریشن ما خودمون میکنیم. همون کل اپریشنی که میگن کو همه اپریشن ما من شخصا کرده میتونم. با مانند من دیگه برادران هستن که مقصد همه رو خوب فعالیت کاری خوب دارن در مدیسین بی‌نهایت خوب هر انسان در ساحه خودش خوب است ولی همه وقت کوشش کردم ولی دیگران مقصد شاید خودشون رو در همین افیر مقصد یوتیوب دیگر چیزا نشون ندیم ولی من کوشش میکنم نشون بدم همین برادران رو جلب کنم در بر خودم مقصد که کار کنم. فعالیت مدیسین کردن در یک کس کاردار نیست. این تنها مدیسین است. تنها خدمت رسانی باید دیگر برادران لوگ بای آدم میتونه بیار خدمت رسانی. ما با عادی کرده به زبان کوچکی با عادی کرده میفهمانم. چخیلی که اقدام گرفتن گفتیم اگر پریز بگیم به زبان یک وی توفایی که موندن قریب تا یک 300 نفر آدم با توفا سرفراز گردانده میشود. کسانی که بلیتشون مقصد کم بلیتی که پیشنهاد کردن 2000 روبل یک بلیت 2000 روبل. کسانی که مقصد برد نمیکنن خدمت رسانی آنها رایگان میشود. مقصد چخیل سوال میگه چخیل رایگان مقصد تو بیمار هستی مراجعت میکنی بیماری تا این برادر دکتر مقصد توصیه میده چیکار کردن نکن هم اوکال و دارویی که مثال تو خرید میکنی همون را برای گذراندنش هم لوبای دکتر برای پول میگیره. هر چند که اوکال و دارو خریدگی هم باشی با یک دکتر میاریم برای همون کپیل اوکالی که میزنه با سرامی پول تا میکنه. همین چیزا رایگان میشه یعنی خدمت رسانی دکتر رایگان میشه. این یکمش. بعد دیگه که این خیلی که حاضر بازی رو تشکیل میکنه 2000 3500 9000 بلیت میخری
бурд мекунӣ намекунӣ мақсад якбора ва қимор дар то ки дар қимор пул бай кардисӣ. Ин бозӣ қимор пимор нест. Ин фақат барои як ободонӣ мақсад чӣ хеле масҷид бай мекунӣ, масҷида пул мепартоӣ, бани сада мактаб рост кардан, ягон кӯприк соз кардан, ана хеле ва ёда ана саҳми хита мегузаронӣ, и ҳамаш аз бороси худо мега ку ҳамин хел. Барои ҳавай бародарои азиз, ана номерои доктора ози ҳаминҷода нависта мепартоем. Ана касе ки кулуч дорад дар ҳаминҷа, кулуч доштаги одамон номерои доктора медонанд, номерои доктора нависта партофтан гирем, кадом номери доктора дорем навишта партофтан гирем дар ҳаминҷода аз Сбербанк байша. Касоне ки бародари азиз харид мекунад дар ҳамин рақам, ана номи ҳамо Беҳрӯз чӣ мегӯяд? Беҳрӯз ба номи Беҳрӯз Маҳмадҷонович карта мебурояд. 2000 мепартои дар ватсап сахранӣ мекунӣ, 2000 ранг ҳам бозӣ буре. Дар ватсапш менависӣ ки чекта мепартои, чектира нигоҳ мекунад, дар дафтар навишта мекунад. Номи ту мемонад. Не толка як бор, вай дар канса худованд умри тара агар 100 солам ки кина дар канса любой муроҷиат да ана тавсия яъне хизматрасониш ройгон мешавад. ана бародарои азиз, барои ҳамо ай иқдоми гирифтаи доктор бисёр иқдоми хуб аст. ана баъзан бародаро фикр мекунад ки билетоно савдо нарафтааст, савдо рафтааст. Билето нағз рафтааст. Савдо рафтааст. Билето нағз рафтааст бародарои азиз. Иншалло дар оянда бинем ки хеле дастгирии бародаро нағз ай. ана бо далши бо бозӣ мемонем. Хеле бозӣ не, и ҳамчунин муроҷиат ай. Бозӣ бигем грубай бад мешавад бозӣ. барои ҳавай бай кунем. Ключ касе ки ключ дорад бародари азиз, касоне ки ключ дорад номероро пешниҳод кардан гирем, партофтан гирем номерои ҳамо доктор Беҳрӯза, кадом номер да ватсап дорем, номерои ватсап доштагиша пешниҳод ки мардум муроҷиат кунанд. ана чӣ хеле ки мо хай доктор Беҳрӯз хатиш бисёр рафиқем, дӯстем, мебинам фаъолиятш бисёр муроҷиатҳои бисёранд, беҳад бисёранд. ай ҳама гӯшаи канори ами Россия бигем шиносое ки ами тоҷикзабон ҳастанд пешниҳод мекунанд. Мақсад ман бемор хеле беморум, анав хеле беморум, яхе беморие ҳаста ки дар 100,000 50,000 100,000 як оператсияш ё ки мисол як байш мешавад. Ба ҳамин хотир чен дигар бегуна миллатода пешниҳод кардани ами бемориро ҳамхел профессору ҳамхел духтурои нағз хидмат дорем. Мақсад як ҷе доктор Беҳрӯза мебо бисёр профессорои тоҷикои хмо тоҷикзабон ҳастанд. Агар мо мақсад номерои ҳаморо ҳеч кана намедонем, барои мо мақсад яке аз онҳо бисёр доктор дар ҳаминҷо истодагӣ барои номерошона дода истода хурсанд мешавем ки пешои хеле набуд ки намедонистем ки як дандона кандан. Ман худам шоҳиди зиндаам ки дандона гуфтан меканем, 4 дандона канда ай намондан 70,000 гуфтан. ҳозур боҷоноб гуфтан 70,000 гуфтан, як ҷо шахтем 40,000 гуфтан. 4 дандона канда ай сайр навалиш кардан. ба ҳамон хотир бародари азиз, вақте ки ту билет дошта бошӣ ҳамин чизо бай мешавад. арзон ай 50% мақсад як дандон кана агар ягонҷо 2000 3000 бошад, можад доктор 500 сомда меканаш, можад 1000 сомда меканаш ҳамин корро. барои бародари азиз ай хел иқдоми хайрхоҳӣ ана бетараф набошем, ақиб намонем. хай мо иштаги будем дига бо мо гуфтем бо як пешниҳод кунем. Мақсад мардам бо бисёр касоне ҳастанд ки ана табобати бепул, бале табобати бепул не, табобати бепул ҳам ҳаст. 50 нафар ана ай чанд намуди ҳар як намуди табобата нигоҳ карда мутобиқи ҳамон табобат мо шумораи одаморо вай кардагем, пешниҳод кардагем. Агар табобати қиин боша, вазбинчо боша, ана 10 нафар 20 нафар, агар осонтар боша мисол 50 нафар 100 нафар, ин хеле байёрад пешниҳод кардагем. иншоалло призора пешниҳод мекунем, худо хоҳад пешниҳод кардагем. вале бо доктор як чӣ намуд ваё дорӣ ҳаморо пешниҳод кун дар халқ пурсидисан. Мақсад чӣ призор дорӣ, кадом намуди чиё ройгона, кадом дар ҳамон тӯҳфае ки так хоб бисёр дар ҷа рӯйхате ки ҷанистаги аст. Мақсад 50 нафар массажа, 50 нафар мақсад не 100 нафараш мекунем. дору худмон мехарем ҳастем. доруро худмон мехарем. анам касоне ки доруро худаш мехара, хизматрасониш ройгон ай. касоне ки доруро мехара яъне ки доктор Беҳрӯз ҳамо хизматрасони худша ройгон ай. Мисол шумо да капел мондан, тавсия додан. ҳозир як чира фикр кунем ки бародари азиз, ман худам дар ҳамин воқеа худам шоҳиди зиндаам.
як 10 روز نگذشت، як 10-15 روز شد. درست. بعد واسپالین یعنی کلا بگیم واسپالین گرفتگی بود سر ما روم ورم کردگی بود. من مراجعت کردم یک جدا فقط یک قبولش خودش 3000. با اگر ورچوی که مثلا کلون بالاتر اگر مطابق به همو بیماری باشه 5000 هر خیلی همو پرنیمت میکنه و میره پس هم یک راحت می نویسد که همین خیلی دورو را گیر پرنیمت میکنه اوچیت میگیری برای یک کاغذ نویسم 5000 میگیره. اگر نه اون که مثلا 5000 گیره و تر اوکول دورو را با هم خیلی در دوره هم 5000 تا خیلی نه پس یک تفسیر دادنش 5000. ما همین بعد دکتر بیروز مراجعت کردیم برادر عزیز مقصد همین چیزها را ما وای کردن رویگان ما خدمت کردن. به هر حال مقصد به همان در خدمت خلق هستند به همان خدمت خلق هستند کسانی که مثلا ای دکتر بیروز مقصد خدمتش رسیدگی اما انسان‌ها بگن مقصد کی خاراکتر دکتر بیروز چیه. برای همون برادر عزیز یک بار توفا را پیشنهاد میکنیم. توفا نه مقصد برای سرفراز گرداندن کسانی که در همین بازی شامل میشن یعنی که سهم خود در همین شدن همین بیمارخانه سهم خود میگذارن. لیکن وای مهم نیست که تو برد کنی. مهم اونه که تو برای آباد کردن یک بیمارخانه یعنی که تو توفا سهم خود گذاروندی. یکی توفا هم که برد کردی و یک امر داده همچی یک چیز سوینر میگن زبان روسی خاطی همچی در شما یعنی میمونه. 50 نفر هجوما بوده است. ممکن در آینده باز زیادتر شود. بالا میگه قبل. بالا گفتنی. بالا. میره پیشتر مونیم. برادر عزیز ای سببی که مقصد تکنیک‌های ما بگیم با طلبات جوابگو نیست. با طلبات جوابگو نیست. ما خیلی میکروفون خیلی زمانویش نمیکنیم. برای که همون شب ما نمیشه شد. اینجا اگر با تمام پروگرام و واسه که گپ زدیم همسایه بیدار میشن. خب 50 نفر هجوما به دست برادر عزیز ما در آینده باز زیادتر کنیم. 50 نفر مساج دکتری به دست مساج اختار میدونید یک کورس مساج خودش یک کورس مساج مثلا 7 روز تا 10 روز تو واسه بیماریه. بله یک دیمش که مقصد یک ساعت مساج خودش که تا 10000 بود 10000 1000 صرف شد تو 2000 3000 چون هر خیلی بله مقصد این پول نیامد. بله так توفای سیوم انا 50 نفر در اپتیچکای تیبی 50 تا اینم زیاد میکنه اینم زیاد کرده میشه هر یک خانه در باید اپتیچکای تیبی بدنش در کنه در دنیا تمام نمودی مقصد برای یوری اولی باید هر خانه اپتیچکا بدنش در کنه و اپتیچکایی که مقصد در ماشین یا که در دیگه چیزا بود دیگه خیلی با یعنی که اپتیچکایی که مثلا ما پیشنهاد میکنیم این خودش خرنه نداره مقصد تمپراتوری خچه داره بود انا 50 نفر در اپاراتی فشار قند همین اپاراتی که مقصد برای سنجش همین فشار قند است کسانی که مقصد همین چیزا کارشون غلطیه میدونن که نرخ نو چیلیه این چی نمود اپارات است اینم زیاد میکنیم بله اینم ایروی وابسته ایروی دستگیری شما 50 نفر برای فشار بالا بله 10 نفر رنگین شش ها یعنی که برای سنجش همین قفس سینه برای شش ولی اکثریت ما بیشتر پروستاتیت گرده درد شش با ایسو خونگی بیشتر مردها انا دای درد وای میشوند انا چند بود 10 نفر رنگین شش ها 10 نفر اوزی گرده این 10 نفر اوزی گرده نشسته ولی اینو رو زیاد میکنیم یورا وابسته ای دستگیری هم خیلی است وابسته ای دستگیری ان شاء الله و رحمان ان شاء الله همین برادرای ما دستگیری میکنن 10000 و در زمان هیچ نیست خب 10000 این هیچ نیست انا ونیمت لگوش کنید 10 نفر تبابت رویگان پروستاتیت با اوکول داروهاش با کسانی که بیشتر بچه مراجعت میکنن کورس تبابت پروستاتیت خودش یک کورسش با تو دارو و اوکولش لیتا 40-50 هزار میشه اگر داروی خوب ناز بگیری بود برادر عزیز так در اینجا قریب 40-50 هزار میشه خیلی بیگزور 20,000 هم کشون میسون انا بایسو میونه 20,000 هم کشون تا 10,000 میتونی یک کورس انا بگیری بعد اینجا یک ویم داره یک نو بگیم به زبان روسی وقتی که ما بلیط ما خریداری کردم اگر نام ما در اونجا نوشتگی باشه اگر رفیقی ما دوستی ما خیش نزدیکی ما اگر به همین بیماری گرفتار شدگی باشه ما میتونیم که در جای خود نام ور نوشته کنم این یک توفه اینا میتونه با دوستی خود به خیش تور خود این کارم ای وزموشتم هست
Вот. дар ҳолате ки агар худат омода наметавонӣ, Бале. мақсад худат шояд ки дар дигар шаҳр бошӣ ки омода наметавонӣ, худат мисол мо гараж чилинем, мақсад мекушем, мақсад саволои худат мегузорӣ бо тариқи онлайн, боз консултатсия мекунӣ, консултатсия бепулай. Ин як. Думаш ки мақсад дар ҳолате ки ҳозир Алишер гуфтам, мақсад худат билет дорӣ, мехоҳӣ ки ба другат подарка кунӣ, паспорти хита ба паспорт мекунем, мо паспорти хита муқоиса мекунем, мебинем ки мақсад дуруст аст. Мисол дӯсти хита мақсад мо номаис мекунем, билет ба ин тақдим мекунем. Хоб. ира мақсад дар шоҳиди дигар бародарон мешавад, фоситак намешавад. барои ки вақте ки ту як касе ба гардан мегирӣ, як касе мегӯӣ ки масалан ман тобат мекунам, ин беҳад кори калон аст, беҳад як ҷавобгарии вазмин дорад ки мақсад ту гуфтӣ ки тобат мекунам. мақсад баъзан бародарони мо мешавад ки мақсад чӣ хеле бугам мегӯяд биё мегӯяд тобатам кун, арам қара бародаро дуруи дастгирӣ кунем. Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ ман бовар дорам ӯзи билету савдоро рафта иста хеле қариб таи як 150-200 нафар бигем уже ки мо нав иқдома пешниҳод кардем, давно мо проектче каштагӣ будем, наки нав пешниҳод кардем, уже мардум майда майда вай кардем. Хавли мардум сараза то бедор мешавад ки ҳамин хеле суст меравад билет, ношукр рафта истодааст. Вот 10 нафар браслет барои доштани фишорбаландӣ, яъне ки браслетҳои обични нест, магнитиви браслетай и дар ҳама ҷо ҳам фурӯхта намешавад, камёфтай. Ин магнитивия барои одамое ки тез давленияшон баланд мешавад, ки паст мешавад, фишори давление бигем, ҳамора пешниҳод карда мешавад. Вай специалния, не просто так браслетай, барои 10 нафар ҳам хеле пешниҳод карда гирем. Бояд чиро ногуфта намонад ки нигоҳ кунед бародари азиз, баъзан бар ман савол медиҳад ки акай доктор биё ягон ҷуро аренда бигир. Аренда гирифтани ман мушкиле надорад, вале вақте ки ман аренда мегирам, шумо дониста бигиред ки дар он ҷо маҷбур мешавам ки аз дигарон ман пул бигирам конкретно. Ва барои ин бародарон мақсад ман кӯшиш кардаастам ки дар ҳамон ҷое ки ман худам дорам, дар ҳамон ҷо мисол як чиз бикушам. Так, давомша мехонем бародари азиз. 5 дона дигар бародарон мақсад дигар чизо ёрдам кардан иншоаллоҳ дастгирӣ мекунанд, мо бовар дорам. Вале касоне ки мақсад ман метавонам мақсад ҳамкорӣ кунам, касоне ки мақсад пули калон доранд, метавонам ки акай доктор нотариале қатъи ҳамкорӣ кунем. мақсад пул дорам, мехоҳам ки пулошон насӯзам, ина ман метавонам ки мақсад пулаеҳоро оборот битем ё ки мақсад ҳамкорӣ кунем, пулшонро баргардонда кунем, вале ба срок, мақсад сроки 1 сола не ё ки 2 сола не, мақсад сроки мақсад ҳам пуламо баргардонда битем. барои ки ман уверен ҳастам акалон метавонам ки ҳамин пулиёнро баргардон бар битем. ина гуфтаастам бародаро ки мақсад метавонем билет бихарем, билет 10,000. ман медонам вақте ки билет мефурӯшум, дигар бародарон пайдо мешаванд ки тура мегӯянд ки мақсад хеле ҳар хел гапҳо мешавад, вале мо мусулмонем ва бояд пеш бирем. ҳеҷ маҳал мегӯянд ки никогда не сдавайся. барам қара мо иншоаллоҳ период рафтам дар кор, иншоаллоҳ савдо меравам, бовар дорам иншоаллоҳ, вале шумо дастгирӣ кунед. Так, дальше мехонем бародари азиз. 10 нафар барои браслети фишорбаландӣ гуфтем. 5 дона аппарат барои касалии қанд. Қанда гуфтем. Не, вай чиш буд, вай барои санҷиш буд. Ана и аппаратш и дигар. ҳар иш яка барои фишор санҷак шарт. Ина 2000 ина. Ина гуфтем. Одам ҷа сообщение меистам, ки сообщение чӣ аст? доруи худмон мехарем, бале. доруи худ мехарем. вале барои система мондан, система худаш якрим то 3000 боло сар мешавад. дар ин замона нархи наво боло рафтааст, вале 2000 ин чӣ нест. беҳад кори хуб доктор худмон сасулашай ягон дарда набинӣ. раҳмат ба падару модарат, ман хел фарзанди хуб тарбия кардам. ҳазор раҳмат. саломат бошед, раҳмат калон бародарҷон, миннатдор ҳастам. баланд гап зан бародарҷон, баланд гап застам. овоз нест. шояд ки паста мегӯям.
Oğuz pastay. Mada Oscar nadı olmadı sen o şeyden. Oğuz'un işte gaya. Oğuz'un ne var mı oda basa mı ya Oğuz'un normal olmadı işte. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Aka beruz. Uzur muborak shu. Alloh muvaffaq gardonad. Dar kori khayratun barakat dunyo va oxirat nasib gardonad. Amin amin amin. Minador hastم برادر عزیز. و همین کاری که من کرده هستم همین کارا رو من با اون خاطری کرده هستم که نمره رو پرتفتن گیریم نمره رو میگم ادا بتیم نمره رو گرم کسی کلوش داره نمره رو پرتفتن گیریم همین کاری که من کرده هستم من میلیونر هستم من آدم پولدار هستم من هم همچنین یک ابیش نمیدونم که مقصد خیلی معلومات عالی دارم معلومات عالی تیبی تو کی دارم حالا که کار کرده استی کار کرده هستم بله بله من کوشش کرده هستم که همین کارا رو مقصد Так, Шариф Собир. Номер билета моя ненависим, бародар азиз. Так, бародар азиз, бо мегим бетараф набошен, ана поделиться кунен, лайк амонен, чтобы мардум оли яхил мардум бисёр хов нестанд. Ҳамин иқдоми хизматрасонии ройгони тиббӣ баҳраманд шаванд, яъне бехабар набошанд. Ана айшман қахоиш ки масалан поделиться кунем ба ёру дӯстотон масалан тавсия дидем бо ҳамин канали доктора подписаться кунем дар видеош мондаги рақамҳои карташ ҳаст рақамҳои худаш ҳаст сахранӣ мекунем ватсапда пула мепартоем чекча мепартоем дардихтонро пешниҳод мекунем ҳоло он ки то бозиша сар надода шуморо метавонем ки тавсия масалан ройгон ҳамчун бо тавсия бития ва баъди бозӣ мо ҳамон одаме ки мисол хизмат сами худо гузоштагиай برادرو میدونی چی یعنی عجیب از چی است عجیب از زمان است که مقصد دیگران مقصد بلیت میگن ماشین میگن این وقت پریلاگات میگن ای ماشین گوش که ماشین کو عمری تر خریدن نمیتونه نگاه کده یا ما کوشش میکنیم همه کس دستگیر میکنیم همین یک جوی میکشیم همین کلینیک میکشیم کو خدا دکتر سره خدا شاهده که همین را برای شما کوشش کرده هستم ولی میدونی چی همین برای شما همچون یک در آخرت همچون یک بله تو وقتی که هستی برادر عزیز اکی دنیا هم دنیاش دیگه که مثلا بعد از سر مو فرزند تو میگی یارو برادر بزرگ هم خیر رفتن میگه این اصل بنا اصل این میمونه که دیگه و هم خاطر که وقتی که تو سمگذاری که خود ما چی он нам написали что так взаимодействие ах вы як мошенники спасибо Спасибо за хорошие да, если слова. Да, а если ты именно ты, если так думаешь, спасибо за это слово. Еще напиши больше такие слова, хорошо? Вот так. Амихи бародари азиз, ана икаси аса шикамиш серай. Бародари азиз, ҳар инсон вақте ки то дардманд набошад, дарди каси дигаро ҳис карда наметавонад. И кадоме аст аҳамияш натин? Бале. Ира аҳамияш натин. Бигзор ҳамин кадоме асти ки худо дар то рӯзтарай, худо шоҳида. وقتی слова را نویسید تا روزی میشود که ژرافت زبلکیرش بله نه مقصد که همین کسی هست که با توجیه نگاه کن تو توجیکی تو بجایی که اقلا خطابی لایک هم نمونی پدلیت هم نکنی خطابی گپی گنده ننویس هم یک خدمت میشود یکمش تو کلمه روسی را درست نوشتگی نیستی درست نوشته هم نمیتونی دیگه میشین که گپی زیادی در کار نیست هر کسی که میکنه برای خودش میکنه یعنی که برای یک کس دیگر نمیکنه برادر عزیز من 5 minut پس تکرار میکنیم که مثلا 6 نفر 10 خدا 10 نفر شدیم هم 10 نفر بودیم 10 نفر شدیم انا بار دیگه میگم تکرار با تکرار که از خدمت رسانی دکتر از خدمت رسانی تیبی با نرخ 2000 از خدمت رسانی تیبی رویگان بهره شوید برادر عزیز توفر پیشنهاد کردیم هر اعتبار خونه میریم مقصد در ویدیو دروین поделиться کنیم подписаться کنیم لایک تو نمونه در همونجا دروین نوشتگی در همونجا با ویدیوش هسته سویتبانک هم هسته زادروز مبارک میگم دکتر خودت سلامت باشید سلامت باشید ایرا فاتیدین наоборот فاتیدین رحمان و наоборот заблокировать کنیم ماشین نستگی کو ای کسی نستگی او ایرا تو باید заблокировать نکنیم وارا هوی کن فاتیدین هوی کن تو وارا بیداست و محکم کردی فاتیدین هوی کنو کیرا اونو
ягон таша маҳкам накунед, дар кор нест. Бигзор дар ҳар як ҷое ки мега Абдулло ҳаст, дар он ҷо Абулаҳаб ҳатман ҳаст. Бале, барои ҳавай ида уже мо шуд забони моро мефаҳма ки ҳамхел нависид. Ту вале ябор номи ҳамура бин, номи ҳаму дар ягон китоби инострансие даже номи хеле ном неста. Бигзор 10 нафар ҳамин гирд навои модам боша, яъне ки дӯстои моан. Бигзор не ки мо иҷои даказат паказатш нест. Мо имрӯз ҳамамон меҳмонем, яъне имрӯз рӯзи зод, рӯзи доктор буд. Ана касоне ки табрик кардистан, мо ҳам дар табрики шумо яъне ки шерик мешем. Ана айноми шумоам табрикш кардем, боя бор дигар табрик бекунем, шумоам бо сухан кунем. Ана аз фурсати муносиб истифода бурда бо якбора мо хостем ки ҳамин хизматрасоне ки чӣ хеле ки докторам иқдом пеш гирифтан, мо саломат боша апаҷони ман. Зоду рӯзтон муборак додарак аз Арабистон ба шумо саломати гарм ҷӯшон. Салом, зинда бошед. Зинда боша апаҷон. Изян короче ҳамин одаме ки нависай ку ман тоҷикам. Тоҷик ҳастӣ, вале нигоҳ куда, тоҷик ҳастӣ. Як бор ту агар ба номери 915 390 3268 бинавис. Номер телефони ман аст. Бинавис, худат спокойно гап занем. Нева тоҷик нест, медонед чӣ хеле? Ана мега семья без родовни бубайд мега ку и ҳам ягон тоҷик ҳаста ки евреё шай. Барои чӣ? Барои ки нахуд ту тоҷик бошӣ, вуй машине ки бинависӣ, бигзор ҳамун машине ки ту гуфтӣ, бигзор ҳам машине боша. Бо як бор дигар мегӯям, ҳар он касоне ки дар танаи худ дард доранд, дигар дард доранд мефаҳманд. Саломат бошӣ. Саломат бошӣ. Миннатдор ҳастам. Парлиҷон Абдуллоев, зодур муборак боша. Саломат бошӣ, саломат. Миннатдор ҳастам, миннатдор ҳастам. Апай Аминаҷон, зинда бошед. Завоз муборак нависад доктор аз Арабистон. Ино касоне ҳастанд ки мақсад менависанд ин сӯзе ки ҳар хел гапо менависанд, инро аҳамият додан накунест. Якум ҷумлаш ки мақсад чӣ хеле? Дурин бародари азиз. Ҳар одам мисол ҳамин хел будааст. Вақте ки агар сахранд ки ҳамун номеро ки партофта истоде, номероро пафтор вай кадан гирифта, номероро сахранд ки WhatsApp мебурояд. 4000 пафтор зиёда меша. 4 сол шуд. Барои чӣ зиёда меша? Барои он ки мақсад ман кори. Не, саволи осон. Не, ҷавоби осон дар савол. 4 сол шуд, пафтор зиёда меша. Агар ҳамин хел табори одамо боша ку, ай 4000 не бо мехам ба 3000 мешава. Мода подписчик якмуш муҳимам нест. Агар ҳам табори подписчик бошад, муҳим он аст ки чӣ хеле ки симота пеши ойна ба фасон мекунӣ, симои хита ба зеб мекунӣ, то бояд сирати хитам чӣ хеле суратта ба зеб мекунӣ, ягон ҷо мерай 4 та 8 гирифта, бояд анами сирати тиам ҳамун чиз боша. Саломат бошӣ апай Сора. Боз як бор дигар табир мекунам. Саломат бошӣ апаҷон. Ба худо қасамай, худо дар тори сара ҳамин хеле гапо менависе ку, ҳамин хеле гапо менависе. Одам роҳафтода мешавад. Любой одам роҳафтода мешавад. Любой одам роҳафтода мешавад ку ҳеҷ кас намехелитра, ҳеҷ кас дар ин ҷо қабул намекунад ва худат медонӣ ки худат чӣ хеле инсоне. Бале. Бовар ки барои он қарама як хел бародари худро мефаҳмам, мега ки биё мо шо. Барои он хеле роҳафтода мешавад. Як чиз ба ёдам расид, чӣ хеле мегам, чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад, агар сӯзад шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад. Бародари азиз, агар тарбияи ту ай кундаш агар ҳамин хел бошад, ту ҳама ҷода ҳамин зар рехта ки ча кунӣ, як золимии тира нишон медиҳи бародари азиз. Бигзор орзу мекунем, бигзор ту ягон вақт кори ту дар милисав дар балинса нагалта, ҳеҷ вақт мудои бад намекунем. Бигзор ту саломат бошӣ, ҳама вақт ранг дар хонадонат устун бошӣ, как битони устуни бақувват, ҳеҷ гоҳ таниту дарда набина. Леке ҳамин забонтам худованд ҳамин коре кунад ки ҳамин хел сухани бад нагӯй, беҳад хуб мешавад. дар тема бисёри бад гап задем. Бародари азиз, касоне ки нав омаданд, хуш омаданд. Хемо ҳам дертар эфира сар додем, мо бояд соати 8 сар медодем. Дертар, бале. Чунки мо бигем чӣ хеле ки бо пафторам шаб мо дар як сари мизи шодӣ нишида будем. Зодрӯзи доктораям хушам бехабар буданд, яъне ки қайд кардем. Барои авай дертар шуд ҳамин кор. ҳамҷо дар кай Ҳутамбек галато менависад ки
докторши пешравӣ аст. Албатта иншоалло Албатта. пешравӣ аст, вале Албатта. пешравӣ аст. Вақтҳо ман миннатдор ҳастам. ҳар иқдоме ки ба дили нияти пур, ба дили нияти бақувват, ба нияти неки вақте пеш мегирӣ, не толка доктор ё ки мисол ман, шумо ё дигар як нияте ки як хиште ки баро ба хотири сохтмон, ба хотири раҳ, ба хотири девор, ба хотири масҷид ба нияти нек мемонӣ, иншоалло пешравӣ мешавад. Иншоалло. Ана мо ҳам дастгирӣ карда се мақсад дар бари доктор ҳастем. Ин чӣ хеле ки шумо дар бари докторӣ дастгирӣ мекунед, ана иншоалло пеш меравад. Чӣ ба мегӯяд? Албатта пеш меравад. Так, бо дарша мехонем. Ку бихон ҳамо ҷуръаи мо бо чизе навистеста. Ҷа нависта ки 20,000 рубл гирифта. Пӯи ман шикаста буд. Пӯи ман шикаста буд. Бурди доктор 20,000 рубл гирифти ба ҷои дастгирӣ. Ки ҳамо ганҷанӣ ҳамон аст. Шикаста буд гирифти ба ҷои дастгирӣ. Бародари азиз, биём ҳам ҷои ту доктор ҳам савол метавонам, баъд доктор мумкин агар бишноси худа ба ҷавоб шуд бигӯй. Бародари азиз, ин хубун аст. Агар характерет Ман гӯш ка бес шинохтумад. Бес. Ман шинохтумад. Ин ҳамин бародар ки дар ҳамҷа ҳастӣ ку шинохтумад бес. Ту бародар ба фирм ки ҳамин хуб маро мешиносӣ. Ту не ки одами паст будастӣ, ту паст будагӣ. Ман тура гирифтум бурдумад ба больницара. Бурдум тура гуфтӣ ки операсияам кардан дар кора. Ман бурдум операсият кардан. Ман духтур қати зора кардем, суҳбат кардем. Худат медонӣ ки кӣ. Бурдем операсият кардан. Пучота ништи 100% кардан. Тура 100 чанд ҳазорот гуфтанд. Ман омадам операсия тура да ҳамта арзон торӣ кардам. Ту худ согласоват кардӣ. Худат гуфтӣ ки ман розиям. Вале ту дар ҳамин корот омада гуфтаздӣ ки худат маро мешиносӣ. 20,000 ман тура кидат накардам. Ҳеҷ маҳале ку 100 чанд ҳазора дар 20,000. 100 чанд ҳазорара пӯчаш операсия фаҳмидӣ? Ба гарданш гирифтагӣ набудам. Бе документ бе ҳеҷ боз. Ҳамин инсона ман уҷа медонам мушкил ки ай. Анаки бародари азиз, ҳозир нигоҳ кун, мақсад агар ягон каси дигар ё ки ягон дар пешти ягон бародари тоҷики дигар агар ғалта дар ягон баландӣ, ягон мисол ая метавад ё ки дар рай рафтан ғалта по шикана, ту ягон вақт пул наметӣ, демаш бестрахои полис ягон кас омада бурад. Ҳамин инсон, не гӯш кун. Ту мардак бошӣ, ту мардак бошӣ, намзада ку, медони маро менависӣ, занг мезанӣ мара. Ту мардак бошӣ. Ту ҳамун шаб рӯз хеси гирия кардӣ ки ман документ надорам. Вообще документ мегӯям вообще надоштам. Документ надоштам. Бо хе фаҳмидӣ? Рафтем дар больница бе документ, бе ҳеҷ чиз. ҷуни сиёҳ кардем, туриш кардем. Худаш медонам ин ҳамон шинохтумаш. Вале афсус ки ман номери тура надорам. Ман промоут хатти гап мезанам, суҳбат мекунем. Не благодарный инсон буда ту. Ман бовар дорам ки ҳамин ту ҳамин Фатидин агӯй ку. Гӯш карда бошӣ. Фатидин бахши зиёд бародари азиз Фатиҳиддин. Так бо нависта ки Значит 50,000 доктор пур буд. Нарафти ҳамҷо дар турӣ кунӣ. Ин ҳамин инсона ку. Ин ҳамин инсона. Ман коршава уҷа иван шинохтум ки. Кияи? Як соли вақти номаш чӣ навистаги ҳамҷа? намедонам. бале албатта мешавад. Чӣ бане бародари азиз, вақте ки шумо ягон кас занг мезанед, вақти соати муайян, мақсад то саато чандо мардам ҷавоб дода метавонӣ? Ай чанд то чанда рӯзо? Рӯзо? Ай 8 допустим, ай 9 то чанда? Ай 8, 9 то 10, то 8 то 9. То 9 шава? То 9 дай. Ами Не, банависта. не ҷа навиштест анохи мақсад ки То саато як дира. То саато як гап наиса духтара. номеро пафтор тангирен. Анаки Ин бародари одам азиз, ма шинохтам. Ин ҳамин одам бу валятса караге. Ҳамқа зора кадаге не буне гап кусаби. Гап нестай. Минадору ман. ин худш касе аст. Почат ҳам вақт дар девор ғалтидаги буда почаш. Ҳамди? Бурдем бе документ бе ҳеҷи туриш кардем. Хай духтар ҳам қасуми гуфтад, ҳам қасуми. бигзор почати шифо ёфта бошад, дигар нағалти худоҷон. Ана бо дарши чӣ гуфтанем? Ана ки бин ки ту 20,000 расход кардаӣ, ҳозир дар ин ҷа гуфтеси ки доктор тайма 20,000 гирифтӣ. Агар ҳамхеле ҳолат дар мисол ҳозир ҳамин рӯз баъд аз ҳамин 2,000 дар ту билет дошта бошӣ, ҳамин ту 20,000 намегирад. ҳамро палавинаша мумкин. Не. Мисоли гап. Мумкин ҳамин хизматрасонии доктор мақсад мумкин ройгон бошад. Аки иқдоми навай ту кӯи пешина, каҳи пешинара бод наку ба қавли гуфти ҳамун кампини мусафидо. Каҳи пешинара ядам бес.
من همین بچه را بفهمونم که برادر گوش که تو مرا خوب میدونی значит در کانال من پادکست خودت میدونی مرا من یک چی گفتنی هستم تو مرا زنگ زدی خطی مسئله کردیم صحبت کردیم که برادر میخوای با فلان جورا بیو گشتم بردم من значит ماشین من آونم با اوقتی نمیروم با اوقتی نمیروم من رفتم کارو تابت کردم اپیراسیت کردیم спокойно به دکمنت به هیچ طوری کردن در بسا номер пафтангир баъд ин саволи акаи аҳотамия ки ҷавоб дид савол агар одамоне ки хоҳанд ки приз алиш кунанд мешавад бале мешавад бале мешавад бале мешавад бародари азиз бале мешавад масалан ту метавонӣ ки ҳам приз дада дар кор ҳам нест аквай призи қимат ҳам нест ки ту вақти хонагирӣ мошингирӣ чиз призои обичния но и барои як чӣ гум ҳам тада ҳамун хизматрасонӣ беҳамо ҳам тада ройгон мешавад бурд кардӣ накардӣ просто аквай ҳамчи як барои як хирсаншавии шумо барои хирсаншавӣ просто намехоҳад чиз бале барои навбаи бародари азиз бетараф набошен ҳар хел одама гӯш накунем гапҳои мисол пасу баланд ман бигзор ки касе ки чӣ дарду аламе дорад ино номерои доктора партофта ҳисобанд метавонанд ки сахранӣ кунанд дар ватсапаш прямои муроҷиат кунанд нигоҳ кун ҳамин ки мара нависта аз ин рӯ тавсиё карде ки худо шоҳида ман тра хуб меём ҳадиту ҳам суҳбат мешавем иншоаллоҳ ҳапеш суҳбат мекунем ҳамидӣ значит ман хестам рафтам ва пеши тура миги маҳкам ки сабқаи хуб мешавад не маҳкам ин инсона تو اگر مردک باشی به مرا زنگ بزنه حاضر زنگ بزن خیلی زنگ بزن زور زنگ بزن زنگ بزن در همون جایی که وقتی من قطیت مسئولیت کردم لبوی نمو لبوی سنوی که روزی بودی که هنده من پوچان سوشا بخیدم کار کنم من را دیپورت کرده گیم فردی به دکومنت بیتی دکومنتوی که پاسپورتوی کبوتا که کن من خیلی دکومنت چند سال پیش بود کی بودی؟ این وقت نو کرد این سال شده که بدو که بعد تمام شده اون وقت 2 سال پیش 1 سال پیش не благодарный не благодарный барон кара гуфту не благодарный хизмати натунист ҳамин кора худаш натунист карда так 13 нафар оя бор дига бо пешниҳод мекунем бародари 13-14 нафар шудем бародари азиз ҳаматон хуш омаден ҳама каса як бор дига бо пешниҳод мекунем ки аз хизматрасонии тиббӣ яъне хизматрасонии тиббӣ ройгон бо нархи 2000 баъд аз 2000 масалан як солам да канса ки то он рӯзе ки номи ту дар ҳамон китоби доктор навишта мешавад хизматрасонӣ ройгон мешавад чикор мекунем билета да маблағи 2000 сомон 2000 рубл харидорӣ мекунем номтон нависта мекунем ҳамон билетчае ки дар шумо мепартоянд ҳамон билет дар чи шумо дар телефони шумо меиста метавонед ки билеттона дар ягон каси дигар туҳфа кунед алиш кунед ягон каси дигар датиен ин возможнота дорем хоб касоне ки приз бурд мекунанд нағз касоне ки бурд намекунанд маёрам барои роҳ афтода нашаванд хизматрасонишон ройгон мешавад ҳамин бародаре ки дар ин ҷамъ хеле гапҳо нафти худо шоҳида худо бузург ба номи худо қасамай ту ки одами пас будагӣ одаме будагӣ ки дар ҳақиқат дар ҳамон оилата намедонӣ чӣ хел инсон будагӣ ман хизмати тра кардагем худат прекрасно медонӣ не оли чолешаку ирам афсаронови худаш мана занг мезанам по-любому гӯш ку номери мара дорӣ худат занг бизан қати ман суҳбат ки ябо ту мардак бошӣ ту та мардак мегирифта ябо занг бизан документ надошти рафтам яку айдамат гаштам рафта дар балниса турид кардам дар балниса яку фото бурдан операция кардаген ҳамиди фото операция кардаген не ки ту неблагодарный одам будаги ту мардак бошӣ мери занг мезанӣ қати ман суҳбат мекунем ҳамиди суҳбат мекунем баъд намихалӣ пасторак намихалӣ пасторат ка нафорат кор гӯш ки гай мара намиту агар нахада шикамат нахад нембри мере ҳамин жилутка хеле гапта намегирад
یا چی بگویی؟ اکاجون خیلی آدم ها رو اهمیت نده کجون کشی ایزان آه. وقت پول کنم نگاه که برادر، من دوره که студент بودم رفتم действительно حالتی بود که رفتم مقصد زور اومدگی بود. رفتم پول طلبیدم، چی کاری کردم نکردم. پول طلبیدم، بله درست میگم. ولی تو اومدی که پیش من وقتی که زورا کردی که من گفتم برادر بی پول کار البته نمیکنم. این خیلی پریکاست میدونی. همین پریکاست همین کار خودت میدونی. فهمیدی؟ تو من وقتی گفتم برادر همین خیلی تو راضی شدی، 100% راضی شدی. خود گفتی که 100%. بردم طوری که بهتر میگم که بردی سوپ و ماسپوردی. چی در کنم خیلی گپ زدم. با فکرم که خیروگم نه بچه و چه من نه هیچ کس. نه بچه خونم. بله اینجا در برادران احساس دیدن که مقصد اهمیت داده. من ترا اهمیت نمیتونم. اگر مردک باشی من زنگ بزنم خدمت صحبت میکنیم. وای جراف سی میستی ساعتا باید کداختی من آدم بهم پدر نمیفهمم این برادر کو برادرای من از صحبت کردم قطع شما یک گپ تو بونده. همین بچه که روز مرا نویست این بعدی کرانتین بود با فیلم. همین بچه پوچه شکستگی بود، در پوچهش دیوالی نمیخوره که جو را کلاتکه میکنه چیکار میکنه پوچهش میغلطه پوچهش میشکنه. بعد نمر من حکیم کیم یوان زنگ میزنه میگه که دکتر هم کار بود کردن میتونی میگم ها لوبو جمعه کارش بد نمیکنن خدا شده کارش بد نمیکنن میرم تравматолог خیروگا قطعش مسئولیت میکنم میگم همین کار بگی طوری که داکیومنت ندارم داکیومنتش هم پاسپورت کبودکویی که مقصد دوری نمیدونم 2010 بود 11 بود هم خیلی بود دستش هم خیلی داکیومنتو در دستش هیچ دیگه ندارم نه پراپسیکا دارم نه هیچ کاروچی خورده میگشتم وقتی که من داکیومنتوش بردم طوری کردم التماس کردم زورا کردم که میره بیاد دستگیر که همین ای همشهری ما در همون نرخوی که باید خیروگ و دکتر بود تравматолог در هوای همه خودش روزی بود ولی نگاه که این روز اومده این خیلی گپو زده است نه من گپ ندارم در میش خونه مردم واپشه گپ ندارم یک آدمی خیلی روز یلکه خطر معین کردی که هست نیست ولی گفتی گپی برادر تنبیه غلط است که اهمیت نبیدیم انشاءالله دوستان نستونده یک اتوب تیاکجون ای برای الله تسکیل کن محمد جون اکجون بنایست محمد جون بنایست روزی یک نمر اومده است السلام علیکم سوزی خوبی بردار جون بردار جون نوم تا نمیدونم در واتساپ من داکیومنتو تا روی که داکیومنتو تا روی که همین در یوتیوب سخنرانی میشه چی؟ همین سخنرانی نشم اینو میشم اینو اما سخنرانی نشم
یه نمیده چیکار اسکپی رو باید کنه که مقصد برایش اون اسکپی کنیم وقتی در چشم مردم شو میتونه اسکپی رو باید بله این برادر چی مشکلی داره برادر دستگیری کنه بله شما نکنه بله بله برادرم نصیب باشه من هم بسیار ویدیو رو میبینم در همی مثال در باره مثلا دختر شوی یا بچه شوی بسیار آیله جدا میشوند نصیب باشه همین روزهای نزدیک من یک ویدیو کردم ویدیو رو میپرتم ویدیو تماشا کنید التماس و دیگران پادویسی کنید چونکه دیگه برادرای ما شما بدونم سبب که دیگه برادرها با من مراجعت میکنن که شاید برادرها مقصد فلانی اویله دختر داشتید ولی اولا جدا شد مثلا همین ویدیو رو من جالکه نمی ویدیو رو نمیگویم چی هم ویدیو رو وقتی گذاشته در کانال گیری پادویسی کنید همین ویدیو رو دیگران برسونید چون دیگران تماشا کنند و فهمند که بچه شدن یا دختر شدن از حسابی کی است و از سببش چی است بچه خیلی زود روزو از این برای سلامت باشی برادر جان سلامت باشی یعنی نه پارت رقم کجا نزدیک میتونم پیشنهادم تا بعد کنم و برای به فرزندی علی علی برادر جان بله میتونی انشالله دکتری خوب داریم پروفسور خوب داریم انشالله خودمون توبت میکنیم انشالله توبت میکنیم مشکلی فقط پیش از توبت کردن ما باید آنالیز گیریم آنالیز هم میگیریم همش هم میفهمیم چطور انشالله همش خوب بشه نمره پارت وین نوشته مهینه شریف و مهینه کانال هم بگیم مادر اوجا اکتیو شید خیلی شید هستم ذکر نمره یگون کنه خوب یگون سریسی کنه خوب بدون موندن تماشا کردن نکن قطعی پادپیسکو تماشا کردن نکن یک کنه خوب چه؟ بگم یک کنه خوب مونده قطعی پادپیسکو تماشا کنه خیلی خیلی وقتش چوک شود انشالله برحمان برادرها خدا شاهده انشالله من کوشش میکنم همین کارو میشوم دستگیری میکنم انشالله من باور دارم 2000 هیچی نیست دستگیری کنی به نام خدا قسم والله بالله تالله قسم میکنم برای خاطر شما کرده هستم همین کارا من میکنم من میدونم بنهایت قین است ولی یک کسی میگه 10000 اصلا توباتت بی پول این کارا من میکنم این قین است ولی شاید که همین چیزا شاید نه کنکرت مینوس میره ولی این کارا رو من میکنم انشالله لیکن ما وقتی کردیم خداوند خودش با رزق روزی ما رو میکنه انشالله رحمت برادر جون من میروم پیشتون انشالله کنم سلامت باشی برادر جون من همه وقت کوشش میکنم دستگیری کنم همه وقت خوب بنویس دبایت کن
میشناسی؟ نه بخور زندگی مردگی. بچه ها بیایی قدیم اوش بخوریم. اوش بچه ها اوش کردگیم قدیم بچه ها خیلی باور کنیم. بچه ها خیلی سعودی تنجی خوبی سلامتی خوبه. خدا را شکر خدا دود. سلامتی خوبه خدا دود. اما تنج خدا بیشتر. خدا باشه که سلامت باشین. اینجا ده حتی برادر رو شدیم صحبت کرده ازیم. خیلی گفتیم بیار بدریم. هم صحبت شدیم خیلی برادر رو بچه بگیرم. خیلی سازی خودی تیجی. خدا دود. حاضر بود. 10 کس در افیره 10 کس در افیره. هیچی الشه همون پراکتی گفتی که مقصد تایورش کردگه؟ بیو که میگیریمش نگه؟ توی تایوره؟ پدول شو در همه اسکی زنگ پگه میره میگیریم بسی باشم. کجان من یک دومی کم میکنم من صاحبی فرزند شوم. برادر جون انشالله میشی. انشالله صاحب فرزند میشی. زیغ نشه. شیطون نامیده بنده به امید یک دیمش که همین خدمت من رب نیست. من قطعی با فیروگی هم صحبت شدگی هستم. ولی قطعی هم صحبت شدگی هستم. بیو انشالله زنگ بزن. من دست میخواستم کنکری در کروت را پیش برم. ولی از چی سبب شد باور نمیدونم. یا من فراموش کردم یا خودت فراموش کردی زنگ نزدی. دیگه هم که کار رفت. همین یه چیزی رو فراموش نکنید برادران من هم خیلی سیرکور هستم. بینیمت کار بسیار است. خیلی فراموش میکنم بعضا حالاتو. باور میکنید در تلفنم بینیمت سابشن بسیار میاد بخدا. بینیمت بسیار میاد. از سببی که مثلا بینیمت برادران رو من زیگ نکردم. خفش نکنم. چی دارو کلو میگن من مینیستم. چون مقصد همون خفه نشدم. نه کجان من اکنون باشم. اکنون بود. انشالله با میکنه. یکم بود که باشه برادر جون. نمود تلفن من 315 390 32 68 بدرو. چی که دبا انشالله نگهدار دکتر با تماشا بینم ساعت 1:25 در سما را دوام میکنیم در حق. سلامت باشی برادر جان. این برادر بخیرم که من گفتگی بسیم بیاد در اینجا کار با تو تون میکنم. فهمید شناختم برادر جان. سلامت باشی. میندار هستم. شما که برای خوب کنید. شما در سما را ساعت یک چند دیگه خیلی گفته کنم. خیلی بخیرم که افیر قد میکنیم. نصیب باشه. ما پگه بیگاه بود. در افیر میدریم انشالله. اگر زونای اصلا. پگه روزانه؟ پگه چی خیلی؟ پگه یا جو خط نصور میریم برادران. ویدیوش میکنیم. ویدیوش میکنیم؟ ویدیوش میکنیم میپرتیم. خط نصور تو جیکی. بعضا حالاتوی میشه که جزوه دا میتن لیکن را کمیرسی باشه که بید. کمیرسی باشه خیلی سوزه. ساعت چند میده نیسته؟ ساعت چند افیر ساعت چند میده؟ همین گروه بریم بخفتیم سردان میگیم که ساعت ما 9 هر روز ای 8 تو 9 تا 10 افیر سر دنیا ساعت یکم ساعت هر روز. بله.
амарӯза соатҳои ай ҳашт ай нӯ то як соат якним соат 2 соат сар метавонӣ эфир одами сочнагири боз зудтар бале соати 8 то сар мекунем где-то то соатҳои 10 амарӯза эфир сар метавонем вале даст эфир бурё тамошо кунем дастгирӣ мумкинем иншоалло ба як худи ман намешавад ин корро вақте шумо дастгирӣ кардем иншоалло ки як кори хуб иншоалло мешавад саломат бошед бародармон Алишер бародари азиз як бори дига пеши эфир хомӯш кардан ман як чиз дигара бифаҳмонам касоне ки муроҷиат кардастин доктор иншоалло ба пештар мебием яъне ки вай мекунем намушчи ҳамсуҳбат мешем ҳатман номероро сахран кинем мо номеро ҳамҷо партофтестем номерои доктор берӯза сахран кинем ватсапш мебирояд сраза билетша харидорӣ кинем чекша партоен рақамтона гирем рақам чанд ҳастен гирем асос бо бояд барои қабул кардани ҳама одамое ки мисол билет харидорем қабули вайҳо баъд аз бозӣ ройгони мақсад бозии ройгон баъд аз тамошидани билет мешавад но касоне ки агар оқа зарур шарта заруран мақсад чиам метавонанд ки муроҷиат кардан гиранд ҳамин наздики ода бошад муроҷиат кардан гиранд албатта бароям бародари азиз як бор дига ҳаматон дар номи худам шаби хуш мегӯм худо нигаҳбонтон бошад хобҳои раҳмонӣ ҳар як тарда бо мегӯм ки дастгирӣ кунем бародаро чӣ хеле ки мо ин соат уже 12 уже як шуд тараб ду кор кеса моям мақсад вақти хидмона барои шумо мақсад дариқ надоштем боқӣ худо нигаҳбонтон худо ҳофиз дар амони аллоҳ бошед доктор агон сухан гуфтани бошед буру баъд эфира хомӯш кун ҳар рӯза аз соати 8 ну скорее всего может аз соати 9 2 соат эфир мешавад барои ҳамон бародаро кадомте бетараф набошед сразу мисол муроҷиат вақте муроҷиат мекунем дардтона пешниҳод мекунем ира фаҳмида гирем ки мақсад куҷое ки рафтӣ бепул кори ту буд намешавад ба ҳамон хотир вақте ки муроҷиат ки кардӣ сразу билетша 2000 да харидорӣ кун уже ту тамом мақсад уже ҳозам бача тамоша буромада вали гап зад гуфт ҳайрон мешавам вай аҳмиянати вай касе буд агар вай мардак бошад ҷабр дида бошад оқа ки алам дошта бошад мебирояд зангр мезанад мегӯяд хича спрайт мекунад ки тошта управай но ҳоло ки вай мардак по шикастагӣ баро оператсия кардиам да 20000 ки 20000 оператсия лест ягон ҷода оператсияш кардиам бо мега ки шумо хизматрасонӣ ройгон гуфта эълон кардастен мара пома 20000 оператсия кардам ки вай як сол пеш буд ин бародар дар як сол пеш медони одамо чӣ доштану ки будану чӣ будану дига клиникҳо мерава қабулш намекунанд барои документ надошт ку паспорт ҳичи вообще паспорт вообще тамом шуда срокиш қабулш накарданд ягон ҷо қабулш накарданд вақте ки ба ман муроҷиат кардам гуфтам ин кор аз дастам меояд кортонам буд мекунам вале ира фомӯш накунед ки пул хати коротон буд мешавад худам хеле окей ва чӣ дар кор дурӯғ гуфтам сиёсат чанд ҳазор гуфтагӣ будам ман вартам конкретно корш арзон буд кардам вале ирӯз шуда хеле гапҳо зада ман парво надорам барои гапитан та агарам хеле одами паст бошӣ худат фаҳмидӣ чӣ хеле одами пасти бале бароим бародаро бетараф набошед ҳатман худи ҳозир гирем поделиться кунем лайк монем ба ёру дӯстотон ана видеоро поделиться кунем касоне ки бинанд ай комментара номероро гиранд иншоалло бо дар видеои оянда ҳамун тӯҳфаое ки пешниҳод кардем чандин бор такрор кардем дар экран мемонем рақамҳои доктора мемонем занг занем билетша харидорӣ кунем аз хизматрасонии ройгон ба маблағи 2000 баҳраманд шавем боқӣ худо ҳаматона нигаҳбон бошад сухан кун бародари азиз марафт хай як бурга гуфтани ҳастам ки пишаки Алишер чӣ хушрӯ Алишер пишаки чӣ хушрӯ як бор нишонш надода бачаҳо бинанд биё пишака нишонш ди чӣ хуб як бор пишаки бародари азиз пишаки бин уже як шикам хо рафт хист моли света гирён мондагӣ настринош нестай ҷеранҷон умра
یه روز یک کانال تماشا کردم میدونی چی میگه اون میگه اسب موندگیم اسب جیرانجونه نه که ما هم جیرانجون موندگیم فولی چشم شبیه نگاه کن رنگ چیه چشم شبیه رنگ بلیستید میکنه این موده نه نره ای همین پرو داگون کس اگر ای چی بوده نر بوده اگون مودی نداشته باشه حتما ما میکنیم یک سرشون دو سر میکنیم برادر عزیز برای همون کسی داشته باشه ژیلت نکنه بیا توش میکنیم چه بیاریم پیشش هم یا فول هم یا دومود فول میشه چشم شبیه نگاه کن چخیلی یا خورا قزی خمیره ورای بودن کلان خمیره پوچوش تیک کنه حرف جی کنه خمیره همین پرود کسی داشته باشه مراجعت کنه بره موشین قطعی تری کلا گلدسته کرده عروس هم میره پیشش خدا نگهبانتون برادر عزیز برادرو بنیاد گپ شوخی هم زدیم که البته با فکرم که ممکن است خیلی گپ زدم مینادور هستم با سخنهای خوبتون بنیاد مینادور هستم همه وقت تنصیحات باشه خانواده باشین التماس میکنم برادرو هیچ محل وقتی یک از دستگیرتون میکنه یک از اگر ذره خوبیتون میکنه اون خوبی را شما هیچ فراموش نکنید من چیکار میکنم نمیکنم روزگار من کروتوی هم نیست به مقصد بخیزم برم به پول کاری دیگر رو بود کنم برای او خشتن تو خیلی باید به قوت باشید ولی خیلی دیگه جو میره با پول هم کارتابود میکنیم ولی ما بچه با پولی نو چیز کارتابود میکنیم همه پیرسور هم که باشد همون خیلی خیلی من پیرسور هم میکنم خیلی من پیرسور خوب میکنم هیچ محال همه آدم که دستگیریتون میکنن سنگشو نزنید آدمی که سنگ زده که خودش آدمی پسته نچیدم که آدمی پسته من دیگه همون گپی گفتن دیگه ندارم گپا بسیار بده میکنیم علوی میرمون همه تا نگهبان باشم تنصیحات خانواده باشه میلان اگه گفت گفتنی داری؟ همش سربالان باشن سربالا هم باشن بابا یک کینو خوب کینو موندن در کره کینو کینو خوب تماشا کنیم وقت را چاق کنیم انشالله من رو افتادن نمیشن چونکه دو عزیز اون چیزی که ایان است وجه بابایان نیست بله درست وقتی دانشگاه دولتی تیبی تو چیزا وقتی خوندم تمام کرده با فدراسیون را همه را فراموش نکنه که بنیاد از ابو اثر مگذشت بنیاد خیلی گپ چوار خیلی گپ خبری خیلی گپی زنک گپ هم مبسول میدونیم خیلی گپ یه اثر مگذشته که من پارو ندارم با این گپ اینا الله مهربون نگهبانتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.